Emago magtuke club mar Police FC biro rakore gi club mar FC Leopards in news finals magtuke FKF Cup majobengi ma KCB biro chwero loya gi club mar Kariobangi Sharks. James Opondo negi ler mathoth kaka klepegi no ngado tiko odira mokalo. Club Madadora Stadium, club mar FC Leopards nolo club matuge league mar division mokwongo mar Compel FC gonde adek kumachiel tuke mag FKF Cup. Leopards mane oketo chien goch mane omigi gi club mar Gor Mahia tuke mag lig maduong' nigi geno mar kawo okombe no. Kata kamano gibiro rakore gi club mar Police FC. Police mitayo gi Salim Babu nong'ado tiko mar news finals bang' loyo club mar Sofapaka gonde 4-0 chieng' ngeso. First I'm thinking about semi-final, so first you need to win semi-final, then you can think about final. Two good teams. Police is doing amazing job, the coach is doing amazing job, the management of Police, so compliments to them. So it will be a great game for all country. Not forgetting about KCB and Shark, but I think that this Police and AFC Leopards will be big one. Tumeplan poa, ukiangalia mazoezi pia tumefanya, imekuwa mazoezi ya juu pia, watu wamekuwa na morale kwa sababu tumesema hii cup at least tukipata hii cup ndio ni shortcut ya Continental, so kila mtu anajitolelea na so tuna free game pia imekuwa mzuri kulingana vile tumeprepare kuanzia tunaanza Monday mpaka leo. So imekuwa game mzuri sana. News finals machielo club mar KCB biro rakore gi club mar Kariobangi Sharks. Sharks nolo club mar SS Asada matuge league mar National Super League gola 1-0 goldo mane ologi jatugo John Mark Makwata. KCB kumachielo ngado tiko bangla jolocha mokalo Kakamega Homeboys gola 1-0. Kuangazia KCB sasa majirani mazoezini tunacheza nao waswa mechi ya liga ambayo inakuja wiki ijayo. Ni nusu finali. Atakayekuwa na uzito zaidi kwenye akili ndiye ataibuka mshindi. Atakayekuwa maybe na maelekezo ambayo ameelezwa kwa mazoezi, atakayetilia maanani, atakayefanya makosa kidogo ndiye ataibuka mshindi. Kitu maana ni wajue kwamba hii ni mojawapo ya njia mwafaka ya kucheza hizi mechi za bara Afrika. Bang tielo mag quarter finals mag tuke FKF Cup rumo liga madunga mar adhula biro duogo kanya kasani club mar Gor Mahia pod mako thuolo mokwongo e chung mar timbe points 9 mbele club mar Police FC. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi.